أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdim šučuri čera sama mare gospodare Allahe Azza wa Jelle e aračija e stvoritele tarohavaja e kuveno dlasu i sima škarao stvoriteli koja stvorija amen ko najšužo obliko ko dini islami uputija amen bare ni'meti adi amen a salavatim selami bičalađi kamaru mandu peygamberi o Muhammedi alaihi salatu wassalam. Leseri familia, leseri amallah imsana musha kulaka trudinenfe, džiko sudnjo diveki praksa tanen o Kur'ani o suneti, džiko jevmul qiyameti, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu halalim godini. Palo su završijante pena, palo su desinja peneli ubistvo, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Penovo Allah Azza wa Jelle ama tumare kalbiya, tumare srcija palodova ule zorale sarbara ili pa panda pozorale tarodova. A isitva bara tarokola lenja i klona. Isida hemokoa bara subhairona hemlendar pani iklola. A esida čačipas hemokula bara kolataridar taro Allahi phairona. A Allahi nane nemarno premalo dvasu tumen čerena. Thumme qaset kulubuku min ba'di dhalik. Palo dva tumare kalbiya, tumare srce ule zorale. Ozorali pa taro kalbija phalale a starija manuše emkedale a starijo dovada le se i garantirimi propast. A ako doja tvrdoća dva zorali pa a čola ki piri forma ko piro irani taro koja zaođele hemodole se sebe pika ola o ugovor plo phagle kova dingesine amen olen naleti kergam hem lengere kalbiya zorale čerđam. Tera Allah ko Kur'an su kajeti. Sebe pi ugovori su Allah pagle na ispunije hova wallah amen olen naleti kergam hem lengere kalbiya zorale muklampe olen. A ugovor kova manuš diya Allah hese tano ugovor ko pokornost, ko pokoriba, ko čeriba ibadeti, pa ako od ova ugovor na ispunjenjem naperelale, a uperela perjare su omanuš normalno červo Allah bučaklo Allah i naredija, a duriola je mukela talo bučaklo Allah azvođele zabranija. Pa ako manuš od ova ugovor naperela na ispunjeni, u Allah ili svono kalbi čerela zora osa bar teovel. Šta to se vepi soa nelači kod ovaj manuše soro kalbi zoralo teovel, o manuš pravalem teovel staun lo. Staja devija, kaj ta ne zonalisan bara, jer osim se mi pekava, kaj bud baro kotora amendar tane, se mi pekava ja situacija. Kaj ja buta starde dunja lukoje. A gdje nažalost tamo više dunja luko neće rali ko vas, nego kičamile ko kalbi andene. Pa što se vepi, su anela čiko dova u kalbi manuše soro to uzoralo, o manuš te preterini ko mubah buča. Mubah ta ne dozvoli me buča. Pazi. Ili ako aj ta noetaro se vepi, a je manuše soro kalbi to uzoralo. Tri buča merjar kerena e manuše soro kalbi. But haiba, preterano hajbe, preterano pibe, hem preterano čeriba lafi. Veralo, je normalno, sotno hođa osojba tašno, jer manuške but halao butem,
Sovela, gledano normalno, obuhvatimo od olea. Ama ki osnova rahmetu but harisi. Eftato sebebi manuşe soru kalbi zoralı toruktan o manuş but te asal. But te asal. Čak i si predan ma sam but so preterano asaiba meriarkeri manuşe soru kalbi. Preterano asaiba meriarkeri manuşe soru kalbi. Hem buta ne avera sebepija soanela džiko dvaj manuşe soru kalbi to znači zoralo. Naravno kad tek polahem oholost, manuš to vel oholo, to vele kibari, to vele čalumi, to vele holiki peste, srđba. Hem buta ne avera sebepija, te na tva baš butko kulabuća. A o sebepi so se o srcija, o kalbija ta robenu Israelčanja ulezorale tama kava so olana poštuje na dinge respekti baš opire pejgamberija heme objava kolaja onale. Jektaro sebepija odnosini pe čanje. Nego tmape samo ko manušakula si ne prisutna keda desinjape okva mudariba. Pa keda umulo neli uštilo hem dinjaren haberi ko le mudarja a palo do a pali risalo mulo ulo. Pa puna pe olana prihvatije od ovo. Naveruje kod ovo. Čak pa će ohovavi. Dživdo dokazan go peste pereja čenca dikle, znači o mulo znači mulo uštela, hem vačerile nje kole mudarđa, hem pali rini mulo ovela, ola je ravno napuna ohovan. Na prihvatine mulo. Pa puna pe kajakala ohola, Aqui a tupa manușaita nodola ca să recalbia ulezorale sabana. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Ama Allah inane ne marno prema lodova sotumen cerem. To jest marea media delia itane so. Belejime ko defteri ko aniti nașal giona lila ko aniti para giona aniti pister giona. Neki pišineno. Pa kogod kad će rel šukari ili lošno, od ova kad je kel kivaga, ko sudnjo diveneli, anglal ko Allah i ket kavel, kivaga ta pire delio. Pa nastavimo Allah azza wa jalla ka penel, أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. Allah azza wa jalla, zarem tu mene očekuje trgovina, sine komšije, habija očekuje lendar so te verujne. Čak i nenenge milo hem drago te verujne. Ama nenge ovela vakerdo, ma očekuje nola te verujne tu mene. So se, pa lengere pretkija, lengere angune ko isto način postupije, odbije od osova je alo Musa a.s. Lengere pretkija. A maškar lengere pretkija hemo na ne nisavi razlika. A men pomijamine je kutja kava. Keda disave ajeti akateki suratul al-Beqara anglav panda. Keda Allah obratini penutma. A disave peygamberen mudargen. A disave kohovai pe paldingen. Akate o Allah obratini pekase. Manušenge ko pegambere sorovati taro ehlul kitabi. Ama je kako pa mudargena, je kako ovaj be paldingen. Oni mudargen, akla su živje pegambere, ali islam, na. Lengere pretkija mudargea, ma lenge isto dva pripisini. To se na ne bari razlika maštanje. Vajtano je te isto pakujmo, pakovanje, sad malo. Gledano je isto materijali, znači. Pa kad te klanjeti na ne pomimo, nisa na ne pomimo, kaj lenge zabranimo te verujne. Neko ka mislim, savela kad te zaradi tu meno očekujne na lendarom te verujne. Na neka te pomimo kaj lenge zabranimo te verujne. Wallahi nikas na čavi niti pas prečini,
te veruine. Nego manuš pire delunenca, pire amelenca kravale, a dogodile su u kalbi kalova ka jednostavno palodova više na što te veruine. Kada muši su u kalbi herjova gunahija, ovo je sura kedgam, tačka po tačka, kaljola. Kalilo ulozoralo sarbara. Palodova pravale na štiri šopte veruini, subhanallah. Na štiri šopte veruini. A sad te na kalov o kalbi, lengoro pogotovo, pa kao slučaj lendar čera fitalo bemi sarčenja, lengere potomkija čak, kada ondi kjela esere dokazija pire akenca. Šuje Allah esere dokazija pire kanenca, svedočije. Omuvan gilende lengere ya çavuştilo, obavestiyanem kolem udarja, pale komulo iranja, ola pa uzo dovana mange znači te prihvatime. Čak tuma, ovo važi. Si predaj kotore sasam tuma, najdur taro Allah tano kova, koja je sile zorado kalbi. Najdur e Allah estar tano manuš koja je sile zoralo kalbi. Pa kad te obar, to jest o kalbi je manušesoru uporedimotano e barea, sose. Sve pe ozorali pa. Mislim je pe, nam se prigodia materijalno koja ki ostovao kalbitano kovlo, ali e forma lesi, kedo o manuš pire gunahenca, o kalbi poprimino dia forma sa obar. Čak nojem pozoralo ta obar, te avuz obar, heme bare ala fiteče. Lese ajetija te motove. Ova čkola i dalje bar. Pa kılay ne safke? Beşi bare agar, leo bare, me bare a vaker akale, ve tam istuna, je razlika başka nerede? O bara čola bar, a ova čola dva sve tamo. Ola sine safke. Ola znači sine safke. Pa gare da o kalbi ataro benu Adem, keda lengere kalbija kaluna taro gunahija, vaker tu lesilina, deso kalbi, a čola saro oba, na vredini znači. Naka prihvatim je ništa. Ma pazim, bara su i bara. Bara su i bara, ova razlikuj ne radi. Na ne se isto bara. Emo dva pomingarne koja je ti anglau ti vinami. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ Kamo Allah. A jesi bara taro kola lenja i klona. Bar su i bar, ko sam izoravo, lestar len i klona. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. A jesi tmo hvada su perua lestar pani i klona. Aprola vodopati jako. Pazim, bara su i bara, pa razlikuj ne napi. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. A jesi da je mokola bara, su taridar taro Allah i prema pajrona. Zamisli su. Čak je mu bija nađivdi, neživo, priroda taro Allah i osetini darem pajrona. Jer si kuransko ajeti, levan zelna, che abbiamo il Corano dai che bregose bidi che o brego taridar sarbiso bistrevini pe samo manuše kinsani nažalost nahalola nepokornovela čalu mi čerela mislim kaj nešto vedinala ама kolaj manušte te ovela zorale kalbeso laj nešto budko laj. Čak i si učenjako pila Wallahi zadovoljno manušeja koja je tamo glupavo, a i sile kovlo kalbi, perdo iman. A Wallahi na ne zadovoljno je pametno manušeja koja imani ko kalbi napiravi. Sore divne su dija bar inteligencija. Naprimjer, čerala vtaro Benu Israelčanju. Benu Israelčanju, majta mi je pametna manuša, pazi me.
Acela, tu ca di chelen ti clove primetinen maxim yarın gere poraşa pe sarbare odrasta manuşa. Ama söyledin o da var ki da o kalbi yarın gere sarbara. Sarbara. Ma kati bukra Allah ma yesme'une kelam Allah. Šunge Allah soro govor. Kati si krsto učenjakija koja pena vaša kvazora ni pata u kalbija, odnosni pe puna samo koja skupina, kja kupa manušatare vtavardeš najšukar manušataro benu Israelčanja su Musa lilalem peja ke da dželo pa li objava. Ke dželo znači po brego. Puna pe lengere kalbija ulezora li sarban. Sebe peja puna Allah šuje jesme'une kelam Allah, šuje kelami govor taro Allahi, ama pale od bingena prihvatinge Allah. Ma pana neispravno. Susema neispravno. Savi bi razlika onda ovela maš kao Musa hemola. Musa pa tu so šujan amenda. Znači su onda bi ovela pa znači amen tu na jamamen obična manuša. Ali opasuje tamo najispravno pravanjem kaj manuše soro kalbi ovela zoralo haramenca ko prvo tam. Haramenca, manuš buti opasno, haramja te čerel, Vesalemu inataro, haramja me te dojarel. Jesu pejgamberi, selam subhanallah, pejgamberi, neli açavi koje manete pa, o manušaren peren pišmani ko Allah rodin teuba. Zepama, wallahi, tuma, me, taro eftavar dežđiko šel droma, ko dive, roda oprostaro Allah. Pejgambera i selam kasere haramja, ko sleheban glavim palam. O harami tamo opasno. Samo su ameno dva nosetina. O harami čerela u kalbi te kalol, a kalilori u kalbi ovela sarbar. Ovaj tamo musi biti. Pogotovo opasna haramija i tane rakjatea. Rakjutne haramija i pobarem, popasna, ta rodive. Ako pučena tu mensarem se bepeja su manuša rakjatea koga kerela haram. Na nele baš bari prilika je matite pero pišmani. Palo gunahi o manuš čela peko svoj banel. Za razlika kao dive i sile o manuš vakti momenti te činel gođajem te pero pišmani te rodelo prosti. Meso manuš rakjatea popasno emanente araki pe je inače amicare haram džisjam ama ociltano o manuš so pobute pišmani te pero podurta u dunahiti kelope ne bili tu spinal. Kad Allah iselja iz zemlja kad čova, pa Allah te dija snaga, taka ti jadi pa, a ver koliko inša Allah ta'ala kad nastavi nam. Tu menove sa steku sabari, Allah te dokin sa koji hajri. Wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.